Od editovanja videa ne možete živjeti, ali možete zaraditi nekakav novac sa strane. Ovaj video je za dva tipa ljudi. Prvi tip ljudi je koji želi zapravo nešto raditi sa video editingom, odnosno bavite se okolo na drugim lokacijama s njim, kao što je na primjer montaža i tako dalje. A drugi dio videa će biti za kreatore, ljude koji jednostavno žele naučiti kako kvalitetno izeditovati video i koji to tipa rade za YouTube kanal ili tako dalje. U svakom slučaju pogledajte ispod ovog videa dijelove videa i tu možete preskočiti na dio koji vas zanima. Krenemo u video. Evo mi smo sad ovdje, dakle možete primijetiti rekorder, to je nebitno za prvi dio. Ono što je vama bitno za prvi dio, a prvi dio je dakle za ljude koji se žele baviti montažom. Ja ulazim u Microsoft Clipchamp. Prvo, odabir editora. Kad god pričam o odabiru editora, postoji par opcija na kojima će se ljudi vraćati. Filmora dosta otežava što se tiče eksporta, ponekad je i dosta toga i sporo na njoj. Stoga Filmora, ajmo reći, ne bi toliko preporučio jer ne podržava toliko. Dosta je težak sustav za sve i treba neke stvari naučiti. CapCut, do sada nisam koristio CapCut, ali ljudi su mi rekli da za ovakav tip sadržaja, dakle duži od sat ili duže, CapCut ne podnosi dobro. Zato ćemo u ovom slučaju mi koristiti Clipchamp. Clipchamp se pokazao jako kvalitetan za duži tip videa, koristio sam ga za različite tipove montaže, bilo novinarske, bilo svadbene i tako dalje. Tako da Clipchamp dostupan je besplatno na internetu, ne morate ga plaćati ništa. Preporučujem da odete na internet i da ga skinete dakle na svoj desktop, da imate ikonicu da možete s njim ući. Sada, kad se mi ovdje nalazimo, koje su to stvari koje nas zanimaju? Dakle, što se tiče montaže, postoji, ajmo reći, novinarska montaža gdje ćete vi dobiti sadržaj od nekoga eventa, nekakvog događaja. Vrlo slično je isto kao i recimo pričesti svadbe i to, zato što vam video dolazi u jednakom formatu, tako da ćemo na jednom primjeru, na primjeru nekakve, ajmo reći, pričesti prikazati to kako vi možete zapravo izeditovati taj video, da možete sutradan doći u radnju i njima reći, evo, ja se bavim s tim i tim, ako vam treba moja pomoć, tu sam. Vama, dakle, vi morate čekati trenutak kad su periodi pričesti, krizmi, krštenja i tako dalje. Ono kad se to najviše događa u jednom trenutku. Vi dolazite 5 dana prije nego što to sve započinje i trebate imati ili vizitku ili nekakav tip vašega kontakta i ulazite u najpoznatije radnje koje se bave montažama tih krizmi, pričesti i tako dalje. Zato što će ljudi dolaziti njima i njih će natrpavati poslom. I vi tamo morate doći i dati svoj kontakt i reći ako vam treba osoba za montaže, treba mi, ako mi date ujutro materijal, on bi već do kraja dana trebao biti gotov. Dakle, vi nudite svoju pomoć toj osobi, toj radnji. Osobno sam se bavio s tim, tako da funkcionira, ljudima je stvarno potrebna pomoć, tako ajmo reći, povremeno. Vaš posao nije da se bavite kamerom, vaš posao nije da se brinete o tom, vaš posao je samo da montirate, a za to vam služi ovaj video. Dakle, mi smo sad dobili, dakle, uspjeli smo u jednoj od 5 radnji, mi smo uspjeli zapravo doći do nekakvog materijala za edit. Evo ovdje smo napravili folder što se tiče materijala. Za potrebe ovog videa ja sam napravio sadržaj materijal koji će se zvati, na primjer, kako konzumirati kreatin. To je jedna dobra usporedba. I ovdje vidite, nazvali smo video 1, 2, 3 i 4. Vama će također doći isti takav jedan folder gdje će vam se nalaziti videa 1, 2, 3, 4. Pošto ih kamera s kojom oni snimaju automatski to tako formatira. I ajmo sad krenuti. Koje su to stvari koje vi morate znati o montaži videa na takvim primjerima? Pod broj 1. Dijelovi tog događaja. Recimo, ako je u pitanju nekakva pričest, vi morate znati po kojim načinu se ta misao odvija. Kad je ovaj dio, kad je ovaj dio, kad je onaj dio. Sreća
Današnji popovi svećenici su više influenceri nego što su svećenici, tako da misu započinju ne sa dobrodošli braćo i sestre, nego pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Tako da ćete vi na YouTube-u već pronaći kako izgledaju te kompletne mise, imate dosta ljudi koji objavljuju to, tako da eto jedan hack ako u slučaju da niste toliko aktivni u vjerskim aktivnostima i odlasku u crkvu i tako dalje. E sad, imamo 1, 2, 3 i 4. Ajmo prvo. Mi ćemo kroz ovaj video shvatiti koje su stvari koje mi trebamo raditi. Dakle, naš video se zove kako konzumirati kreatin. Dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako konzumirati kreatin. Prva stvar, ono što možete sad trenutno primijetiti je da ja trenutno samo stojim tu. Mi moramo izbaciti svaki dio u kojem se ništa ne događa. Dakle, čim smo mi prestali govoriti ili čim se prestalo nešto događati, konzumirati kreatin. U ovom trenutku mi moramo izbrisati taj dio koji je nepotreban. Zatim idemo na broj 2. Ovo je sad dio kad se konzumira kreatin. Ja sam ovaj video snima pa znam da više nema tih dijelova gdje se ništa ne događa, ali je potrebno da ubacimo tranziciju između svih tih dijelova. Clipchamp je dobar što se tiče tranzicija, imate jako velik odabir njih. Ubacite tranziciju, možete birati između tranzicija koji želite, ovamo u gornjem desnom kutu. Najbolja je jednostavno crossfade, najjednostavnija, vrlo prigodna, ne treba vam ništa bolje. Dakle, imamo tranziciju između dva dijela. I tu se dakle prikazuje video kako koristimo. E sad, ono što ćete isto tako naletiti nasumično u materijalima, vaše materijale koje dobijete, to je recimo nekakav video koji vi zapravo ne želite tu. Evo mi možemo taj video ubaciti, pa ćemo staviti tranziciju, ali stvar je u tom da nama taj video ne treba. U praksi će vam to biti, ajmo reći, isprobavanje kamere, isprobavanje zvuka, to ćete možda vrlo lako primijetiti jer se odvija u studiju ili negdje prije samog odlaska na mjesto snimanja, toga ćete imati primjer gdje se događa nešto što se ne bi trebalo događati, tako da taj video ćemo jednostavno odmah ukloniti. I zadnje što nam je preostalo, to je da imamo dakle video broj 4, ubacivamo video broj 4 i dakle jednom kad je sve gotovo, video. To je to. To je sve, to je svo znanje, to je sve što vi trebate znati o montažama za takve nekakve događaje. Izbaci sve trenutke gdje se ništa ne događa, dodaj tranzicije između videa i znaj kako sortirati taj video. To je to. To je sve što vi trebate znati. Dakle, odite, nađite način da ostavite svoj kontakt. Odite u najpoznatije radnje u vašem području ili možda čak u sve radnje, ostavite svoj kontakt i ako vam se neko javi, imajte sa sobom nekakav USB stick na kojem ćete vi prebacivati taj materijal. Evo ovdje kod mene moj USB stick, 64 GB, tako da vi možete prebaciti taj sadržaj na svoj kompjuter direktno od njih, kopirajte na svoj kompjuter, nemojte držati stik uključen u slučaju nekakvog virusa da ne izgubite materijal, jer ste onda stvorili jako velik problem, jer to je materijal koji se ne može ponovo snimiti. Tako da dodajte tranzicije, iscijecite dijelove u kojima se ništa ne događa i posložite video. To je to. E sad, idemo u drugi dio videa. Ovo je drugi dio videa gdje ćemo se baviti s ljudima koji se žele baviti s YouTube-om ili bilo kakvim video editingom i koji žele naučiti kako kvalitetno montirati video na YouTube-u. Na samom početku ovog videa primijetili ste da ja radim jednu stvar, a to je da imam uključen voice recorder. Razlog zašto imam uključen voice recorder, a već imam OBS uključen i možete primijetiti da mi je tu smanjen kompletno mikrofon, to je iz razloga što mi zapravo ne želimo da nam naš audio bude sniman jednako kao što će nama biti snimana igrica u pozadini. To je isključivo iz razloga što onda možemo isprobavati dosta drugih stvari što se tiče editinga, imamo puno više opcija. Isto tako ne želite da vaša kamera bude sastavni dio toga nekakvog, ajmo reći, gameplay videa i tako dalje. Stoga ajmo reći, evo sad ćemo bacivati idemo nekakav stari materijal. Vraćam se nekakav moj stari video, recimo ja sam snimao The Walking Dead, evo to ćemo ući u ovaj video. Mi smo snimali The Walking Dead i tu sad možete vidjeti kako ima dosta materijala, imamo sa stvarom svega i svačega. E pa sad, ono što nas zanima, znači mi ćemo ovdje ubaciti da imamo kameru, dakle ovo je naša kamera, imamo isto tako gameplay, ubacimo gameplay,
I eto, ovo je samo dakle generalno za primjer. Prva stvar, možete primijetiti, audio je zasebno snimljen. Dakle, koristite svoj vlastiti voice recorder, nemojte snimati u OBS-u. Drugo, možete primijetiti Facecam da je jednako isto tako odvojen, dakle isto nije u OBS-u. OBS vam koristi samo kako bi snimali vašu igricu, nemojte ga koristiti kako bi snimali vaš mikrofon i vašu kameru. Evo, na primjer, da ste koristili OBS i za voice i za kameru, vi ne bi upravo sada mogli baratati sa vašom kamerom i gdje ona ide. E sad, kad god snimate nekakve, ajmo reći, vertikalne igrice ili ako vaša igrica ne ispunjava cijeli ekran, potrebno je da imate ovako jednu sliku u pozadini, evo, na primjer, ovo vam je, možete vidjeti ovu sliku u pozadini, kako bi ispunjavala vaš ekran. Ono što je isto tako korisno, to je ubacivanje frameova. Dakle, mi sad, evo, ja sam ovdje, naravno, ovo su još dosta stara videa, mi smo ubacivali nekakve frameove. Ubacite nekakav frame, evo recimo ovaj frame za cijeli ekran, ovo ja na primjer koristim kad snimam, dakle, sve potpuno puni kadar, dakle, evo na primjer, evo vidite. I ovdje imamo cijeli kadar, to vam je prva stvar. Druga stvar, ako stavljate svoju kameru negdje, isto tako želite se fokusirati, da vam je isto tako frame, da imate svoj nekakav okvir i na ostalom dijelu. Clipchamp ima dosta, dakle, tih frameova, ima stvarno dosta opcija. I evo recimo, pošto je ovo primjer jednog vertikalnog videa, evo prikazat ću na primjer na koji način bi mi to radili u ovom ovdje slučaju. Sad kad smo bacili novi frame, jednostavno ćemo ga razvući tako da nam obuhvaća naš video. I evo, mi naš frame sad stavljamo tu. Mi smo sad dakle ogradili sa frame-om naš video i sad ćemo ga jednostavno kropati tako da spada unutar frame-a. I eto ga. Mi smo postavili naš video frame, kamera je tu, gameplay je tu. Dakle, odvojeno snimajte kamerom, odvojeno snimajte zvuk, dodavajte jednostavno frame na svoj video i isto tako dodavajte tranzicije između nama reći nekakvih dijelova. Recimo sada smo snimali tu, razvućemo to tako i onda ćemo na kraju kad prođe taj dio gdje se ništa ne dešava, kad ga vratimo jednostavno ćemo početi dodavati tranzicije. Dodamo tranzicije i onda naš video ima tranziciju. E sad, recimo da smo mi sad završili naš gameplay, mi sad jednostavno želimo se pozdraviti sa ljudima u videu. Ono što ćemo napraviti je da ćemo jednostavno, gledajte sada, i sada kada smo vratili video na njegov izvorni prikaz, sad ćemo ga jednostavno staviti preko cijelog ekrana. I sada kada on preko cijelog ekrana, sad možemo ponovo postaviti nekakav frame i ubacimo tranziciju između frame-a. I mi smo sad dakle dobili, evo vidite, prebacili smo dakle na naš puni frame. To je to. To je praktički sve što vi trebate znati. Potpune sitnarije. Možemo još malo pričati, ajmo reći o hardveru. Ako je vama potreban novac da bi vi sebi kupili nekakvu opremu ili nešto, prvo što bi investirati to je mikrofon, pošto je to manja investicija, a jako veliku razliku čini. Nadalje bi kupio novi kompjuter. E sad, što se tiče kupovanja kompjutera, vi ako ste kupili kompjuter za 1000 eura, vi morate isplatiti samo 400 eura. Vi ne morate na kompjuteru tom zaraditi 1000 eura kako bi vama to postalo isplativo. Vi ćete 400 eura moći zaraditi kroz recimo 4 do 5 godina. Nakon 4 do 5 godina vaš kompjuter više neće vrijediti 1000 eura, vrijedit će 600, tako da ste vi ponovo na samoj nuli. Ako ste vi voljni zaraditi potpun profit, onda zaradite više od 400 eura i onda ste zapravo sebi donijeli nekakav profit. Tako da nemojte misliti da vi morate kupiti kompjuter za 1000 eura i onda isplatiti na neki način radom na kompjuteru tih 1000 eura ili mislite da neću kupiti to 1000, neću to nikad vratiti. Vi morate vratiti 30-40% onog što ste uložili u taj kompjuter. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam je bio od koristi, preplatite se. Mi ćemo se vidjeti u idućem videu i sretno vam, dakle, sa vašim radom. To je to i pozdrav.